Iako se posljednjih godina patrijarhalne norme u nasleđivanju menjaju i slabe, Ratomirka Jovanović iz Potpeća pamti i vremena kada su običaji bili odlučujući i podrazumevalo se da očevina pripada muškim potomcima. Nekad je bilo normalno, potpuno normalno, da se sestre odriču očevine ne u korist brata, nego se jednostavno odriču i onda normalno da naslede braća ili brat, ako nema više braća. A ako su samo sestre, mislim, ako su samo ženska deca u pitanju, onda i to normalno da one to nasleđuju. A ako imaju brata, to nije normalno. 5 sestara, 1 brat, normalno je da on nasledi, a one ostaju bez ičega. Ako je njihova majka imala neku svoju imovinu unela u brak, to je nekako podrazumevalo se da može da se taj deo imovine da ćerkama. To je bilo tolerišalo se, na primjer. Nije ovako, mislim, u drugim situacijama gde ima braće pa se nasleđuje očevina, to osudi javno mnjenje, tu osobu žensku koja se prihvati nasledstva. Kao uzela bratu, a ne da je uzela svoju, nego uzela bratu. Nije bio redak slučaj, što potvrđuju i iskustva žena iz ovog sela, da su se prihvatale dela takozvane majčevine, odnosno imovine koje je majka unela u brak, ali svakako smatraju da bi imovinu trebalo raspodeliti prema mogućnostima i potrebama svakog deteta. Ko šta ima, treba da podeli, da budu svi prihvaćeni lepo, da budu složni, da ima ko da te primi kad dođeš gde si se rodio, da primiš i ti svoju braću, sestre kad ti dođu, već roditelji su odavno svi otišli, tako. Treba dati svakom po nešto, nek ima svak svoje, da zna gde je se rodio, gde je živeo i ako je negde otišao, da se vrati u svoj dom, gdje ima ključ, gdje ima kuću, tako da. Kako utvrđeni patrijarhalni obrasci određuju ponašanja i stavove, može se vidjeti iz konkretnih primjera iskustava žena. Iako je došao zakon da smo mi ravnopravni, i žensko i muško dete, to je ostalo po tradiciji. Ja samo primjer mog svekrive kad sam pošla na tu ostavinsku raspravu, priča je bila ovakva. Imaš to 2 žensko dece, dobri su ti đaci, sutra će završiti sigurno neke dobre škole i oni će se udati i naći će neko imanje. Tvoj brat ima 2 sina koji ništa nisu završili, neće da uče i neka mu zemlja. I nema da ti se prihvataš zemlje, iako mi ovdje u Potpeću, mislim, moji svekari nisu imali neko Bog za imanje, mi smo bili zaposleni i muž i ja i tako dalje i tako dalje. I to je meni primjer, znači, ostala je tradicija, to što je nekad bilo, bez obzira sad na zakon. Inače, moje lično mišljenje, svak treba da se prihvati svog dela. Iako u nasleđivanju vide korene neravnopravnosti i smatraju da bi imovina trebalo da bude podeljena i ženskoj i muškoj deci, za njih je mnogo bolnije što i imanje i zemlju koju imaju nema ko da obrađuje, jer mladi sve više odlaze iz ovih krajeva.